Awusukaneni madoda lesichampion eswede lemnyama. Mangamuncweni nina. Ngiyomuncobani ngimunceni bantu abamngiswedeleni. Siyaphinda ke siyahlangana futhi kuyo iMafikeng ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu kube uholokoqo lwenjebe noma uholokoqo lwebele engakaza abe nawo amanyala. Awuyi bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese nathi sesiyanenekela ke zona zinjalo. Lume kanje kola namhlanje udaba. Kungo-2017 emaqaleni onyaka kwakuJanuary ngombula kahle. Ngihlangana nentombazana. Intombazana yakhona angeke ngize ngiyidalule igama. Le ntombazana engaye ngafunda nayo ka grade R. Kwakudala ngo-2002 le. Wawuyintombazanyana nje eyayityhuthi ngaleso sikhathi. Sakhula ke ekukhuleni kwakumuntu oyofunda le koGoli. Ngizohlangana naye ngo-2017. 2017 ngumuntu apply levarsity sengisitholile isikole. Ngihlangane naye ngoJanuary. Mangihlangana naye bengumuntu ebengijwayele ukumbona ku Facebook. Hayi ngimsalute sixoxe naye ngimshele kube umuntu ongayingeni indaba yami. Hayi mayingayingeni indaba yami kanjalo. Hayi ngingabi nankinga ke nami. Ngibone nje futhi ukuthi ayikangifili futhi. Ngibe ngumuntu ozoya e-university. Naye bekuwumuntu oza e-university. I remember wayofunda e-University of Free State. Mina ngayofunda e-University of what. Hayi kubeke u-2017 lowo siloke inamba yakhe ngiyithathe slow siya communicator kungabi nankinga. Sizohlangana nini ngoDecember 2017. Masihlangana December 2017 hayi sihlangane futhi sizixoxele ngendaba zethu sake varsity. Then kube khona ke that connection because some students soyithu. It's 2017 December. Then 2018 January sibe seke sesiya plan ukubonana. Hayi avume futhi angabi nankinga. Lelanga leli sasizobonana ngalo. Ngisuke emakhulwaneni mangibe emakhulwaneni ngihambe ngiyohlangana nenye intombazana engangithandana nayo. Ngihlangana nayo le ntombazana sihambe siyochewa ehlathini. Uhamba nodadewabo lo ntombazana. Aqhamuka umjida wale ntombazana bachewe nabehlathini. Sichewe ehlathini elilodwa. Ahambe lo nowakhe angene deep ehlathini. Mina ngizihlalele nje endaweni esobala. Hayi mangihlala lapha endaweni esobala kuzofika umjida wale ntombi yesibili. Umjida wesibili. Le ntombi le yalomjida ebengihamba naye. Hayi mayifika ababhekela ehlathini angabathuli. Azoqhamukela la ethina. Beqhamukela la ekuthina afike sihleli nentombazana ngiyigonile. Hayi mayifika afika athi okumnandi la niyathandana. Ibe seyisuka intombazana. Mayisuka intombazana aphonsa induku angishayela ekhanda. Mayingishaya ngiphakama. Aphinda ngithatha ngisho uqhuqhu ngiyivale induku yakhona. Mangiyivala induku yakhona abuye ngesithathu. Hayi wangishaya kwamnyama amehlo. Mabamnyama amehlo. Hayi mayivuleka amehlo. Hayi bonto ungishayelana aphinda mayithwe iphonsa bese ngithe usihohlo ngibaleke.
baleke ngiyofika ekhaya ngifike ngithathe yami induku because ngingaphathanga nduku bese ngiyajika ngiyamlanda hayi ngiqalela emntwaneni mayima ngifika emntwana iphi because ngabale ngashiya nefoni yami lapha iphi ifoni yami athi ayikuyelwa mjida ngithi ngiyakubo ngimlande luckily ngihlangana naye endleleni usahamba nabafowabo abawu2 uphethe induku ayingifike imbuze ndoda ungishayelana inkinga amasimba lento eniyenzayo waye nithatha intombi yami ngithi mfethu ngijona le ntombi yakho mina intombi yakho iJohana lwamjida mina ngithathe yami intombi amasimba lento eniyenzayo ngicela ifoni yami ngimfethi baphethe induku boy 3 ngicela ifoni yami ayinginikeze ifoni yami bese ngiyavaya ngingalwi because ngiyabona bawu3 bazongishafela ngibuyele endlini bese yangithinta ke intombazana ke le engithi ke beyiki se-University of Free State engithinta ayi uphi ngila elalini yangakini uthi ayingikhona ngicela ukubona bese ngiyahamba ayisixoxe sizixoxele angitshela athi ayinge-free tonight then ungeze uzongibona hawu ngiyogeza igazi lelo ngicwele negazi abuza igazi lani nto besihlenza inkomo so ngathelwa igazi atho ngisho manje igazi lami lele ngishawele lona ayibese ngiyogeza ke ngigeze hambe ngiyombona ke later ayingifika ngempela ngiphumele sihambe siyongena komunye umuzi indlela engiyicelile ayisifike ke sihlale ke kube mnandi ke lapho sihlale ngifind out ukuthi unentwana ajola nawo lentwana ikuphi isentabeni kwi-initiation school hayi nangempela hayi intwana ibuye mayibuye intwana yomntwana akasafuna ukutholakala sidlale kayi1 akasafuna ukutholakala sebuyele nentwana yakhe ayikube ke into yethu yafeyila ke kanjalo mayifeyila kanjalo into yethu bani 2018 January fail into yethu sibuyele varsity ngoFebruary kube grand kube u2018 December 2018 December sihlangana 2018 December right here sihlangana masihlangana mfethu uhambani like why wanghosta inkinga kanginomuntu bla 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 but singabuyelana kusho ngomuntu obusy ke nami lezinto zama-initiation school ke lapha singakwazi ukuthi sihlangana 2019 ayikuzwakala ukuthi usendile seshadile nani yabo ke 2019 angiphume kuyi during the year 2020 ayangithinti ngiyakukhumbula because wena sahlukana ngisakuthanda ngenxa yama complications athize and mina ngikhumbula wena I know ukuthi nginomuntu but ayishi lo muntu lona sikho sharp naye and wena do you think like sizaba na chance ukuthi sibuyelane ngithi ayikhona ichance ngazi kanti ngiyazi ukuthi ayikho ichance but makabuya lethi sipatch maboya la ayisigethe along siyazixoxela but sigcina singahlangananga because I'm away most of the time angikho ngasekhaya and naye mayingekho ngasekhaya away it's either Durban or Jozi mina by that time ngangise East London yabo then 2021 ngibuye ngize ngaseJozi 2022 ngiseJozi yena useThekwini seJozi seThekwini then sagcina into yethu engahlangananga and by the way sabhaqa umuntu wakhe obhaqa ama-chats wethu and wazitshela ukuthi sibhizi sikonto esiyenzayo kanti asenzi lutho atshela umamakho angizonda into engasukumi phansi kwaba into enjalo nje ayish bengithi ngiyangizovela nalokho nje akukho kutheni danko